Hallelujah. Oh, hallelujah. Uri gitare gikomeye, uri Oh, gitangaza. you are a great rock and amazing God. Turagushimiye cyane. We praise you so Turaguhimbaje much cyane. and we lift you high. Tugukomeye amashyi menshi We applaud for you, our Lord. Amen. Reka dukomere abakozi Imana amashyi. Let us appreciate the servants of God. Mwakoze Imana ibahe umugisha. Thank you for your service. God bless you. Muri abantu beza cyane. You are such good people. Hindukirira umuntu ukwegereye. Turn to somebody next to you Umunsuhurize. and greet them Umubwire ngo wakoze kuza mu nzu and tell y'Imana. them thank you for coming in the house of God. Umubwire ngo uri umuntu mwiza cyane. Tell them you are a good person to come in the house of the Aba Lord. bakobwa beza batuyoboreye gahunda tubakomere mu Let us mashyi. appreciate the program leader and the youth that Abaririmbyi were beza here. tubakomere mu mashyi. Let us appreciate the singers. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana itwongeye amahirwe God has given us another opportunity yo guhagarara imbere yanyu. to stand before you. Niyo mpamvu twumva twuzuye amashimwe That's why we are full of praises n'ubuntu. and grace. Hari abantu benshi bifuzaga kuramuka uyu munsi ariko There are ntibyakunze. many people who desire to see this day, but they So didn't. twebwe kuba turiho ni ubuntu For bw'Imana. us to be alive is by the grace of God. Izina ry'Uwiteka rihabwa May the icyubahiro. name of God be glorified. Hallelujah. Hallelujah. Ni impamvu dufite impamvu nyinshi rero zo We gushima. have many reasons to thank God. Amen. Amen. Ndashima Imana kubwa Pastor Serge. I thank God for Bishop Karemera. Hallelujah. Hallelujah. Urabona ko yagarutse barahari. You see that he is here. Cyumweru kishize ntitwabanye sinari mpari. We were not together last Sunday. I wasn't here Ku murimo w'Imana ni munini kandi ni mugari. because the Lord's work is great and wide. Hallelujah, hallelujah. So ijambo ry'umunsi tugiye kwiga The word of today icyo Imana yatangije muri wowe says that what God started in you, izagisoza. He will accomplish it. Cyangwa ku muntu ukwegera umubwire ngo icyo Imana yatangije Tell muri wowe somebody next to you that what God started in you, izagisoza. He will accomplish it. Twari dufite ibihe byiza We had wonderful moments mu iteraniro rya mu in the gitondo first service, kandi n'ubu tugiye kugira ibihe byiza and we are going to have good times in muri the iri second service teraniro too, hano. in this service as Cyangwa well. ku muntu ukwegereye Turn to somebody next to umubwire you. ngo icyo Imana yatangije Tell them that what God started izagisoza muri wowe. in you, He will accomplish it. Humura, Fear not. ntutinye. Fear not. Imana yatangije umurimo muri The wowe God that started a work in you, izawusoza. He will finish it. Hallelujah. Hallelujah. Zamura amaboko yawe uhereze Yesu Lift icyubahiro. up your hands and give glory to Ese God. urabyizeye? Do you believe that? Urizeye ko icyo Imana Do you yatangije believe that what God started izagisoza? in you will accomplish it? Abashyitsi muri hano hagati muri twe So I ndabakiriye welcome all the guests in our midst n'abariya bakobwa beza nabonye and the wonderful, beautiful ladies I bafite saw. inzobe nk'iyanjye nabo ndabakiriye. Those who look like me, I welcome you all. Hallelujah. Amen. Imana ibahe umugisha. God bless you for visiting us. Amen. Mwakoze kudusura. Thank you for visiting us. Ya Imana rero ni nziza. Our God is good. Hallelujah. Icyo Amen. Imana yatangije What God started izagisoza. will finish it. Buriya buri muntu wese You know, everyone, hari icyo Imana ivugana nawe. God says something specific about Ariko you. hari igihe Imana ivugana nawe Sometimes God speaks to you utari mu mwanya mwiza wo kumva. when you're in a wrong position to Bwira umuntu understand kwegere Him. ngo garuka ku mwanya mwiza wo Tell your kumva. neighbor to come back to the right position to hear God. Bibiliya iravuga ngo The Bible says, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. I know my plans towards Iyo you. Imana ivuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, I know my plans towards you. nanjye ndimo ndibonamo. I also find myself in God's Imana yavuze ngo plan. nzi ibyo nibwira The Lord nzabagirira, said, I know my thoughts towards you. nanjye ndimo ndibonamo. I find myself in the Iravuga ngo Lord's thoughts. ni He byiza said that my thoughts for you are ntabwo good. ari ibibi, They are not evil, kugira ngo mbare mu mutima to give you w'ibyo muzabona an hanyuma. expected good end. Itangiriro Genesis igice cya mbere chapter 1, umurongo wa 26 verse 26. haravuga ngo Imana ijya kurema He umuntu said that before God created man, imurema mu shusho He yayo, created him in His image. irangije kumurema mu shusho After yayo creating man, imuha ubutware. He gave him authority. cyangwa ku muntu kwegera umubwire ngo muri wowe harimo Tell your ubutware. neighbor, you have authority Imana in you. yashyize mu butware. God placed authority in you. Ubutware ni hehe Imana? Kuki Imana yatanze Why ubutware? did God give you authority? Imana iyo iguhaye ubutware When God gives you cyangwa authority, iyo uhawe or ubutware when you receive hari ibyo authority, uba ugomba gutwara.
There are some things you are iyo expected wahawe to take over. ubutware When you have hari authority, ibyo ugomba gutwara. there are things you're expected to rule. Mbwira umuntu kwagira ngo hari ibyo ugomba gutwara. Tell your neighbor you are Imana iyo expected to yaguhaye rule. ubutware, When God gives you Imana authority, iduha ubutware, when God gave us hari ibyo authority, twagombaga He gutwara, expected us to rule hari some ibyo rero things. ugomba So there are gutwara some things you should kubera ko rule ufite ubutware, because you have authority. kandi twaremwe mu shusho y'Imana. And we were created in God's image. Twaremye mu shusho We were y'Imana. created in God's image. Haleluya. Hallelujah. Dusa n'Imana. We look like God. Mu bitekerezo dusa Our n'Imana. thoughts are like Him. Haleluya. Dusa n'Imana. We resemble our God. Imana iguha ubutware. He gives you authority. Imana mu butware. God gives me Imana authority. iduha ubutware. God gives us authority. Kebuka umuntu kwagiye umubwire ngo burya nawe ugira ubutware. Tell your neighbor you have authority as well. Kutinya kumubwira byagenze Why are you gute? afraid to tell your Kandi umubwire neighbor? ngo hari ibyo ugomba Tell gutwara. your neighbor, and God expects you Haleluya. to rule some things. Munyeganyereza umubwire ngo hari ibyo ugomba There are gutwara. some things you're expected to Kuko ufite rule ubutware. because you have authority. Haleluya. Hallelujah. Iki rero cyari igihe So this was a time Imana yashakaga kongera God wanted kugarura urusengero mu Baisiraheli. to build a church in the Israelites. Nsomera Ezra igice cya mbere Read for me Ezra chapter 1. n'umurongo wa mbere Ezra chapter 1 from verse 1 turagera ku murongo wa gatatu. up to verse 3. Ezra chapter 1 verse 1 to verse 3. Imana ibyutsa umwuka wa Kuro. Haleluya. Imana itangira umurimo, bivuga ngo Imana itangira umurimo. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi, ngo ijambo ry'Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore. Ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose, kandi arandika ati, Kuro umwami w'Ubuperesi aravuga ati, Uwiteka Imana nyir'ijuru yarangabiye ibihugu by'abami bose byo mu isi, kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Buyuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe Imana ye ibane nawe, azamuka ajye Yerusalemu mu Bayuda, yubaka inzu y'Uwiteka Imana ya Isirayeli, ariyo Mana iba i Yerusalemu. Hano Imana itangiranya akazi na Kuro. Here God starts a work with Imana ivuganye na Cyrus. Kuro. God speaks to Cyrus. Imana ibwiye Kuro. And he tells Cyrus, Iramubwira ngo twara ibihugu he byose. said, rule all the nations. Ariko But uzanyubakira inzu you should build for me my muri house in Yerusalemu. Jerusalem. Uzanyubakira itorero muri Build for me Yerusalemu. my church in Jerusalem. Imana ivuganye nawe. When God talked to Icyo Cyrus, agomba gukora. what he should do, Imana itangiranye nawe. God started with him. Ahantu nugishe ku cyumweru cyashize. Where I taught last week, Naravuze ngo icyo Imana ivuganye I nawe told them that what God speaks with you, kirasoza. it comes to accomplishment. Kirasoza. What God speaks to Icyo you, Imana ivuganye nawe kirarangira. whatever God speaks to you sees and ends. Imana ivuganye nawe. God spoke to Cyrus. Imana imaze kuvugana nawe. After speaking to Cyrus, Atangira igikorwa. he started the work. Igihe yatangiraga When igikorwa, he started the work, abanzi b'Imana the enemies of God, nabo they barahaguruka also rose up kugira ngo bananize cya to gikorwa resist the work Kuro yatangiranye that n'Imana. Cyrus started with Icyo God. twatangiranye n'Imana Whatever we start with nta God, mwanzi uzakinaniza. no enemy will resist Nubwo it. bahaguruka, Even if they rise up, barahaguruka, they can rise up. baravuga ngo The enemy says, urusengero this house, this ntabwo temple ruzahaguruka muri will Isiraheli. not be built in Israel. Bishyira hamwe, The enemies came baba together. benshi cyane, They were many. bagwiza imbaraga, They were powerful enemies. ndetse babangamira icyo gikorwa. And they resisted the Bwira activity umuntu to build. ukwegereye Tell your neighbor, ngo imbuto y'Imana the seed of God yarabangamiwe might have been ariko ntabwo oppressed, yapfuye. but it never Bwira umuntu dies. ukwegereye ngo imbuto y'Imana iri muri Tell your wowe neighbor, the seed of God in you yarabangamiwe ariko ntabwo yapfuye. might be oppressed, but it never dies. Iracyahari. The seed of God is still Imbuto y'Imana living. iracyahari. The seed of God is Bwira still umuntu living. ukwegereye ngo iracyahari. The seed of God is still Umwaka living. wa mbere byaranze The first time it ariko failed, iracyahari. but the seed is still Umwaka wa there. kabiri Maybe byaranze the second year you ariko failed, but iracyahari. the seed of God is Umwaka still wa alive. gatatu byaranze Maybe the third year you ariko failed, iracyahari. but the seed of God is Umwaka still wa living. kane byaranze Maybe you failed the fourth ariko year, but iracyahari. God's seed is still Imyaka alive. yabaye myinshi, Maybe years have been many. urusengero rwaranze The kubakwa church could not be built. kubera ko Why? abanzi The
enemies bari barananije had resisted kubakwa kurwo the rusengero. construction of the temple. Ntabwo intambara zihereye kuri wowe, You are not the first nta person nubwo to face the zizagarukira battles, kuri and you are wowe. not the last person. Mbere na mbere intambara zahozeho, The battle started in the ariko past, Imana but God yagiye ihagararana stood nabo yavuganye with nabo. the people He's talking Yagiye to. ihagarara God stood kucyo yavuze on the word kugira ngo that igisohoze. He said to accomplish Umuntu it. ukwegereye Tell somebody next mubwire to ngo you, ntabwo ari wowe intambara you're zihereyeho, not the first person to ntabwo face intambara ari battles. wowe You're zihereyeho. not the first person to face Abanzi battles. barahaguruka, The enemies rose. abanzi barasara, The enemies rose. baravuga ngo ntibiri They bukunde, said you will not build the baravuga ngo temple. ntiburi bwemere, They ntabwo refused. muzahagurutsa You will urusengero, not build this temple. turarunaniza. They resisted the Bashyiraho project. uburyo bwose, They did everything. bashyiraho inzira zigoranye, They came with schemes. baravuga bati ntibikunda, The enemy said you will not. baravuga bati They ntibyemere. said you will not. Bwira umuntu ukwegereye, Tell somebody next to you, Imana God igiye kwambura umwanzi wawe ijambo. is going to Imana igiye strip kumwambura authority ijambo. from your enemy. Ijambo The word, risa naho rivuye the word that came mu biganza bya Kuro from Cyrus, bigaruka mu biganza by'abanzi. and it went to the enemies. Imyaka iba myinshi And many years passed barananije urusengero. when they resisted the construction project of the temple. Mariza umuntu ukwegereye ngo imyaka ibaye ingahe? Ask your neighbor, how many years has it been Ugerageza bitemera. when you've been trying things Imyaka and ibaye failing? ingahe? How many years has it Utangira been bidakunda. when you start things and you Imyaka don't ibaye succeed? ingahe? How many years has it Iki been Imana avuganye nawe that kidahagarara. whatever God Imyaka speaks with you ibaye will come to them? ingahe? How many years? Mariza umuntu ukwegereye ngo imyaka ibaye Ask your ingahe? neighbor, how many years? Icyo nicyo cyabaye kuri Kuro. That's what happened to Cyrus. Ntabwo bamwemereye, They didn't allow him. ntabwo abanzi The bamukundiye. enemies did not allow him. Vuga ngo ntabwo bamukundiye, The enemies ntabwo resisted abanzi him. bamukundiye. Enemies Ariko resisted igihe him. kirageze But the time has ko come abanzi batari bushobore where the enemies kongera kugira ijambo will no longer have imbere word yawe for your life. n'izina rya Yesu In the name of Kristo. Jesus. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Bitambika umugambi w'Imana, The enemies resisted God's plan bitambika to urusengero. construct the temple. Ezra 4:4, Ezra chapter 4 verse 4. Ezra 4:4. Ezra chapter 4 verse 4. Uri mwiza Yesu. You are good, Lord Jesus. Aho ngaho turi ego. Ezra chapter 4 verse 4 says, maze abantu bo mu gihugu batera abayuda gucika intege, mwiyubaka barabarushya. Maze abantu bo mu gihugu The people of that country batera abayuda gucika intege mu discouraged the myubakire Israelites y'urusengero, in the barabarusha, construction of the temple. barabarusha, They resisted him. babatera gucika They intege. discouraged him. Wari wacikaho intege? Have you ever been discouraged? Wari wacikaho Have you intege? ever been discouraged? Ukumva ibyo wari utangiye urabihagaritse, And you failed Wari to continue what you wacikaho started. intege? Have you ever been ukumva discouraged? ntugishobora You gukomeza. feel like you cannot go Nicyo bakoreye any longer. abayuda, That's what they did to the Jews. barabahagarika, They resisted him. babaca They intege. discouraged him. Abayuda The Jews, bageraho bacika they reached intege. a moment that they Ariko were ndashaka discouraged. kubibutsa, But I want to remind you, ntabwo iki cyari cyatangiye, this act that had started, ntabwo ari Kuro wari wagitangiye, this was not Cyrus's project, ahubwo Imana but God niyo yari is the yagitangiye. one that had started the project through Cyrus. Rero abayuda bacitse intege, The Jews were discouraged, ariko Imana ntabwo yigeze but icika God intege. was never discouraged. Aya, haleluya. Niyo mpamvu muri Zakariya That's why in Zechariah ibice 4, chapter 4, oh yes, haleluya, umurongo wa 6 verse 6, haravuga ngo yewe the Zerubabeli, Bible says, you, O Zerubbabel, ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, it's not by might, ntabwo ari kubw'amaboko yawe, not by power, ahubwo kubw'umwuka but by w'Imana. the Spirit of the Kuko living God. amaboko ya Zerubabeli Because the hands of Zerubbabel yacitse were intege, discouraged. umwuka wa Zerubabeli The Spirit of Zerubbabel wacitse intege, was discouraged. ariko uw'Imana But the Spirit of God ntabwo uracika intege. was never Niyo discouraged. mpamvu Bibiliya yavuze ngo That's what the Bible ntabwo ari says. amaboko yawe It's not azabikora, by your might that ntabwo you ari will do imbaraga it. zawe It's not zizabikora, by your power that you will ahubwo do it, kubw'umwuka but by w'Imana, the Spirit of the living ahubwo God. kubw'umwuka It's by the w'Imana. Spirit of the living God. Aya, vuga ngo kubw'umwuka Tell your w'Imana, neighbor, it's by the Spirit of the ahubwo living God. kubw'umwuka It's w'Imana. by the Spirit of the living God. Ayayaya, haleluya. Aransubiza He ati, answered me. ijambo ry'Uwiteka The word of the Lord ryatumye kuri Zerubabeli came to ngiri, Zerubbabel ati si kubw'amaboko and told him, it's not by kandi might, si kubw'imbaraga, it's not by power, ahubwo ni kubw'umwuka but by my wanjye, ni Spirit, k'Uwiteka Nyiringabo avuga. says the Lord. Umurongo ukurikiraho The next verse, ni umurongo wa 7. verse 7. Umurongo wa 7 uravuga ngo, Verse 7 says, haleluya, yewe wa musozi we,
Who are you, O great mountain? wiyita iki? Who are you, O great Kuvuga ngo mountain? abanzi b'abayuda The enemies of the Jews, barakomeye, they were great. bagira amaboko, And they had strength. bahinduka nk'umusozi They became like a mountain imbere y'umuntu muto cyane. before a small nation. Ese wari wabona umusozi? Have you ever faced a mountain Ntabwo wagira igitekerezo where you can't have an idea? gihinga umusozi kuko ntiwawushobora. You can't have an idea to remove that mountain. Ntabwo wagira igisubizo You can't have a solution ku musozi before a kuko mountain, umusozi urarenze because the cyane. mountain is so greater than your situation. Uko niko That's Zerubabeli yari ameze munsi That's y'umusozi. how it was with Ni Zerubbabel. umusozi atashoboraga The mountain kuzamuka. before him was so great. Niwo wari uhagaze imbere That was ye. the mountain before Nta him. gisubizo yari He afite. had no solution. Umurongo wa gatandatu Then verse 6, uravuga ngo he Zerubabeli, says, Zerubbabel, ntabwo ari akazi kawe it's not your work gukuraho uwo to musozi, remove this ahubwo mountain. umwuka It is wanjye by my spirit, niwe ugiye by my kuza spirit that is going to come agakuraho uwo and musozi. remove that mountain. Marayika w'Imana The angel of the Lord avugira imbere ya Zerubabeli, spoke before Zerubbabel ahagararana na and he Zerubabeli. stood with Zerubbabel. Arangije guhagarara na Zerubabeli, After standing with Zerubbabel, nibaza ko bafatanye mu biganza. I thought Noneho think they marayika held avugana hands n'uriya together. musozi, The angel spoke to the aravuga ngo mountain. wa He musozi said, we, "Oh, you mountain, wiyita iki? what do you Imbere call ya yourself? Zerubabeli, Who are you before ndashaka Zerubbabel? kukubwira ko I want to tell you, uzahinduka you ikibaya. will become a valley. Uzahinduka Your ikibaya. mountain will become a valley. Uzahinduka ikibaya. You will become Wa a musozi valley. uzahinduka Your ikibaya. mountain, you will become a Uzaba valley. ikibaya. You will become a valley. Wiyita iki? Who are you? Imbere ya Before my Zerubabeli, servant Zerubbabel, uzahinduka ikibaya. you will become a Arahindukira valley. abwira He turned Zerubabeli, and told aravuga ngo Zerubbabel, ntabwo ari amaboko he said, yawe, it's not by your ntabwo ari hands, imbaraga it's zawe, not by your power, umwuka w'Imana agiye it's by the kumanuka. Spirit of God. Uyu musozi This mountain uraza guhinduka ikibaya. will become a valley. Umwuka w'Imana araza The kumanuka. Spirit of God will come Uyu down. musozi This mountain wari uhagaze imbere that yawe was before you uraza guhinduka will ikibaya. become a Nta valley. gisubizo yari afite. He didn't have a Cyangwa solution. umuntu ukwegereye But tell umubwire your ngo ibyo neighbor, udashoboye tell them what you cannot bizakorwa accomplish n'Imana. will be accomplished by Ntabwo Imana God. izakora ibyo udashoboye. God will not do, cannot do what Imana you izakora can ibyo do. udashoboye. God will do what you Ntabwo cannot ari wowe do. uzakora ibyo It's udashoboye. not you who will do the Ibyo ureba impossible. bihagaze nk'imisozi What looks like imbere mountains yawe before you, hari igihe kigiye gukurikiraho. the time is coming. Mbwira umuntu ukwegera ngo hari igihe kigiye The time gukurikiraho. is coming. Tell your Ugiye neighbor. kubona akazi k'umwuka wera. You're going to see Ugiye kubona akazi the job by k'Imana. the help of God. Ugiye kubona akazi You're k'Imana. going to see the job Aravuga that ngo comes si from God. kubw'amaboko yawe, It's not by your ntabwo ari hands. kubw'imbaraga It's not zawe, by your power. ahubwo kubw'umwuka But it's w'Imana. going to be by my spirit. Hari igihe kigera There comes ukabona times ikibazo gihari when you see a problem nta gisubizo and you ugifitiye, can't find a solution. ukavuga ngo nimba nta gisubizo And you say, if there is no solution, uzabana nacyo. I will live with this Bwira umuntu ukwegere problem. ngo ntabwo uzabana Tell your nacyo. neighbor, you will not live Hari with that ikindi problem. gisubizo kigiye There is kuboneka another solution. kubera ko umwuka Why? Because the w'Imana Spirit of God agiye kumanuka, is going to come. agiye kuza, Is going to come. agiye Is gukuraho going to remove umusozi. that mountain. Zerubabeli Zerubbabel yari akagabo gato was a small man munsi y'umusozi muremure, before a big ntabwo mountain. yawuzengurukaga ngo awubishobore, couldn't move around the ntabwo mountain. yashoboraga He kuwuzamuka, couldn't climb wari it. waramuhagaritse. The mountain had Uyu resisted him. musozi This mountain ugereranye is compared, na buri kintu is cyose compared with everything cyahagaritse imirimo yawe. that has stopped your progress. Kubwiriza ubutumwa biraryoha. It is good to preach the good news. Aya, bwira umuntu ukwegereye ngo Tell your neighbor, nawe ufite umusozi you wawe, also have your nawe mountains. ufite umusozi You wawe, also have your nanjye mountain. mfite umusozi I also have wanjye, my mountain. nawe ufite umusozi You also wawe. have your mountain. Ariko umunsi turavugana But n'umusozi, today we speak buri to the muntu asama mountain. n'akanwa kawe, Everyone open uvuge your ngo wa mouth musozi and say, we, you mountain. wiyita iki imbere ya Who karemera, are you before uvuge self? izina ryawe, You mountain. uvuge ngo wiyita iki Say to that wa mountain, who are musozi you? we, You mountain. imbere yanjye. Before me. Igitondo kimwe One morning, nzabyuka, I will wake up ntabwo nzakubona. and I will not see you. Haleluya. Hallelujah. Nzabyuka ntabwo I nzakubona. will wake up and not see you. Reka mbabwire, Let me tell you, umugambi w'Imana uri muri twe the purpose of God in us ujya urwanywa n'umwanzi. is always resisted by the enemy. Abantu benshi Many people, bashika ahantu they find themselves in akibaza ngo places ubanza ntakwiriye, and they say, I'm not worthy. ubanza ntari mwiza. They say, I'm not good enough. Umugambi w'umwanzi The purpose of the enemy imyaka myinshi many times wananije urusengero kubakwa, resisted the construction of the ariko temple. Imana But God yari ifite igisubizo had a solution kuri uwo mugambi. based on that Aransubiza purpose. ijambo ry'Uwiteka, Then the word of the Lord came to atumye me. kuri Zakariya, kuri Zerubabeli, Came to Zerubbabel. ngira ati si said- kubw'amaboko, si kubw'imbaraga,
ahubwo ni kubw'umwuka wanjye not by might, niko nor Uwiteka by my nyiringabo power, avuga. but by my spirit, Uwiteka says arimo the aravuga Lord. ko atari kubw'imbaraga. God is saying not by Uwiteka power. arimo aravuga ko ari God is kubw'umwuka saying it's w'Imana. by His Spirit. Kubw'umwuka It's by w'Imana. His Spirit. Imana iracyabasha. God is still able. Aya, bwira umuntu kwegereye ngo Imana ifite ikindi yakora. Tell your neighbor, God has something else to Ni do. wowe wananiwe ariko yo You ntirananirwa. might have failed, but Ni He wowe never failed. wabivuyemo ariko Imana You might ntirabivamo. have quit, but He didn't quit. Zerubabeli yarahagaze Zerubbabel was standing munsi y'uwo musozi. below that Abanzi mountain. bari bafite imbaraga His enemies were ku buryo stronger, zagereranywaga n'umusozi. and the strength of his enemies were Umusozi compared to a usobanura mountain. imbaraga. The mountain represents force. Imbaraga zihuriye The hamwe. mountain, the Umusozi force that usobanura comes imbaraga together. zihuriye The hamwe. mountain represents the Ngira forces of umuntu kwegereye ngo resistance. imbaraga zihuriye hamwe Imana The yazimena. forces Imbaraga resisting you. zihuriye hamwe Imana yazisenya. God can break those Imbaraga forces. zihuriye hamwe Imana But yazikuraho. God can remove those Imbaraga forces. zihuriye hamwe. But God, Muri uwo murongo wundi ukurikiye wa in the karindwi next verse 7, aravuga ngo wa musozi uzahinduka ikibaya, said, "You mountain, you shall ngo become aho a wari plain uri wherever you were, ngo hazazamuka ibuye. and it shall bring forth the capstone." Ibuye A stone risobanura means umugambi w'Imana urasoza. means that the purpose of God comes to an end. Bivuga ngo Means aho wari uri where the mountain was, hazazamuka ibuye. God will bring a Bivuga ngo capstone. icyo Imana yatangiye What wananije what God started kizasoza. will come to an end. Icyo Imana yatangije What God started witambitse that the enemy had resisted kizarangira. will come to an end. Pastor murakurikirana? Yes. Iryo buye risobanura ngo That small capstone umugambi w'Imana represented the purpose of God yatangiye that He started uzarangira. will come to an end. Ahari umusozi Where the mountain was, hazazamuka a ibuye capstone will come. rizasumba ayandi mabuye. And the capstone will be Mwisi greater than y'umwuka, other stones. In the spiritual world, Ibuye this stone risobanura umugambi w'Imana urangiye. represented the purpose of God that comes to an end. Ntabwo murimo munyumva? Bwira umuntu ukwegereye Tell your neighbor, ngo uri muri proje you are in the project y'umugambi w'Imana. of God's Ariko purpose. imbere y'iyo proje But y'umugambi before w'Imana before that project, hari umusozi. there is a Ariko mountain. igihe But the kirageze time is ko coming wa musozi where the mountain witambikaga umugambi that was w'Imana resisting God's hagiye purpose kuzamukamo ibuye. is going to be removed, and the stone is going to Bwira come. umuntu ukwegereye ngo hagiye kuzamukamo ibuye. Tell your neighbor, a stone is Bivuga ngo coming. icyo Imana yatangiye mu buzima Meaning that bwawe what God started ntabwo in you cyahagaze, was never stopped. cyaritambitswe. It was only just Ariko hindered, ntabwo but cyahagaze, never stopped. kiracyakomeza. What God started is still going forward. Ndumva ashaka kubwiriza. I want to preach. Haleluya. Hallelujah. Marayika avugana n'uriya The musozi angel spoke to the arabwira ati wa mountain. musozi He we said, "You mountain, uzahinduka you ikibaya will become kandi plain, aho wari and uhagaze where you were, aho wari uhagaze in your place, hagiye kuzamuka a ibuye. capstone is going to come Ibuye up." rivuga ngo A stone meaning icyo Imana yatangiye, what God started, icyo Imana yavuze. what God said. Mureke Let mbabwire, me tell you, ijambo ry'Imana the word of God is riratangaje. amazing. Imana ivuga ijambo God says a word, wowe ugatekereza and you start to think ukavuga uti buriya and start to imagine ubwo saying, Imana ivuze maybe because God said this, ko igiye kumpindurira that amateka, is going to change my dore uko story, igiye kubikora. and you start to make up the ways He's going to Ijambo do it. ry'Imana The word of God ryonyine rivuye mu kanwa from k'Imana God's mouth ni ibikoresho byuzuye kandi bihagije. is complete with everything needed to accomplish itself. Ntabwo uranyumva? I want to tell you, Ijambo Imana yavuze, the word bwira God umuntu has said, ukwegereye ngo ntabwo rikeneye iyindi support, the word of God needs ntabwo no other rikeneye support. iyindi nkunga. Needs no other support. Imana ivuze When God birarahagiye. says it finishes, Imana yabwiye kuri ijambo God told Cyrus, irangije ntiyamuha ingabo zirinda and He abantu. didn't give him an army to do it. Imana ntiyamuha intwaro zikomeye, God didn't give him great weapons. yavuze ijambo gusa. He said a word. Imaze kuvuga ijambo After releasing the word, abanzi the barahaguruka enemies stood up, rose up, barakomera and they were great ku buryo enemies. igihe cyageze Until the time came, babanzi the enemies, ntabwo kuro yakibareba nk'abantu, Cyrus never saw them as men anymore, bahinduka but they umusozi. became like a mountain.
bahinduka nk'umusozi. They became like a mountain. Yihagararira munsi y'umusozi. And he was below the mountain. Imana irazivugana na wa And musozi. God spoke to the mountain. Irawubwira ngo wa He said, musozi, you mountain, wiyita iki who are you? imbere ya Zerubabeli? For Zerubbabel, Ndashaka kukubwira I ko want to tell you, ugiye guhinduka you are ikibaya. going to become a plain. Ugiye guhinduka You are ikibaya. going to become a plain. Ugiye guhinduka You are ikibaya. going to become a plain. Kandi aho wari uhagaze And in your place, hazazamuka a ibuye. small capstone will Ndakumenyesha come. mu yandi magambo, In other words, I ndakumenyesha want to let ko you know icyo natangiranye that na what Kuro I started with Cyrus, nzagisoza. I will finish it. Icyo natangiye What I nzakirangiza. started with Cyrus, I will Icyo finish it. natangiye ntabwo What I kizahagarara. started Buri muntu will ukwegera never icyo Imana stop. yatangiye ntabwo Tell your neighbor, kizahagarara. what God started will not be Icyo stopped. Imana yatangiye What God started ntabwo kizahagarara. will not stop. Nubwo kirimo kurwanwa, Even if it faces ariko ntabwo resistance, it kizahagarara. will never stop. Nkunda ijambo rimwe, I love the word of God haleluya, Hallelujah. rivuga kuri Abraham that says concerning ngo Abraham. nubwo yabonaga ko Sara ashaje, It says, though he saw that Sarah ngo was nawe old, akabona ko ashaje, and he also saw that ngo his body ariko yari was old, agitegereje but he was still waiting. icyo Imana yavuze What God ko said kizasohora. that will come to Yari pass. agitegereje Abraham was still icyo waiting. Imana What yavuze God said ko that kitazahagarara. will never stop. Aravuga ngo hagiye kuzamuka ibuye, And the Bible says the capstone is bivuze coming, ngo umugambi which means w'Imana that what God started, His uracyakomeje. purpose is still going Igihe Imana forward. yavuganaga nawe, When God was speaking to them, umusozi wari ugihagaze, the mountain was still ariko mu there. yandi But magambo in other words, wari wavuyeho. it was removed in God's Hari eyes. ikintu kiguteye ubwoba ubona There are some gihagaze things that ariko threatens you cyarangije kuvaho. when in God's eye Kubera have iki been cyarangije removed. kuvaho? Why? Imana yakivuzeho. God said something Imana about him. ivuga ko igikuyeho. God said he removed it. Umusozi wari ugihagaze, The mountain was there in the ariko wari physical, warangiye kuvaho. but in the spiritual was Kuko no Imana longer yari there. yavuze ngo Because God had aho said, wa musozi uhagaze where the mountain hagiye was, kuvuka a ibuye. capstone will rise up. Ibuye rihagarariye umugambi w'Imana The stone uzasozwa. representing what God will finish. Bwira umuntu ukwegereye Tell somebody next ngo to you, ntago ndi umugambi w'Imana warangiye. I'm not a finished purpose yet. Haleluya. Mubwire ngo ntago ndi umugambi w'Imana I urangiye. am not a finished purpose yet. Mubwire ngo vuga bikeya, Just count your words. kuko aho umusozi wari uhagaze Because where the mountain was, ugiye gukurwaho, will be removed, hagiye kuzamuka and the ibuye. capstone will rise, Bisobanura which means umugambi w'Imana wuzuye. the full purpose of God. Bisobanura umugambi w'Imana Meaning wuzuye. the complete purpose of God. Bisobanura umugambi w'Imana Meaning urangiye. the complete purpose of God. Bisobanura umugambi Meaning the w'Imana complete purpose ushoje. of God. Abo twari kumwe mu gitondo, The people were together in the first service. nababwiye ngo bwira mugenzi I wawe told them to tell their neighbors, ngo ntago ndi filime irangiye. tell them I'm not a finished Mubwire ngo movie ubuzima yet. bwanjye buri mu Said, maseri. my life Mubwire ngo is in kurikira urebe iya chapters. kabiri ikurikiyeho. The second chapter is Imana coming. iramubwira ngo God said, filime ya mbere, the first chapter, umusozi wari muremure. the mountain was big. Seri ya kabiri The ikurikiye, second episode, umusozi wavuyeho. the mountain was removed. Ntago umusozi wavuyeho gusa, The mountain did not, hari iya was not gatatu, removed. There is another episode. harazamukamo ibuye. A small capstone is Bivuga going ngo to uyu come. mugambi warwanwaga Which ku means buzima bwawe what the enemy has been resisting in your life, uzawubona wuzuye. you will see that thing coming forth. Kivuga umuntu ukagira umubwire ngo umugambi wabonaga Tell your neighbor the purpose warwanwaga ku buzima that you saw bwawe the enemy resisting. uzawubona You will wuzuye. see that thing being accomplished. Mubwire ngo ntago ndi umugambi wuzuye. Tell your neighbor I'm not yet finished. Mubwire ngo urimo urasoma You are reading chapter ya mbere, the chapters, the ariko chapter harimo 1, harandikwa n'iya but there are kabiri. more chapters in Vuga ngo writing. harimo harandikwa There n'iya are more kabiri. chapters in writing. Harimo harandikwa n'iya There is the kabiri. second chapter in Abanzi writing. bari barageze ku mugambi The wabo enemies had reached kuko their bamaze purpose imyaka myinshi bahagaritse because they had urusengero. spent time Ariko resisting iyo the yari construction of chapter the ya temple. mbere, But that was only the first hari chapter. chapter ya There was kabiri another chapter yari irimo kwandikwa. that God was Chapter ya writing. kabiri yarimo The second chapter kwandikwa, God was writing ntacyari gushoboza umusozi is gukomeza guhagarara. to make the mountain getting removed.
ntacyari gushoboza umusozi Nothing could allow the mountain gukomeza to guhagarara. keep on standing. Niyo yari chapter ya kabiri was the second ya chapter Zerubabel. of Zerubbabel. Chapter ya mbere The first chapter, abanzi barabishoboye. the enemies Chapter managed ya to resist kabiri it, but the second, ntabwo abanzi bari bakibishoboye. enemies could no longer Chapter ya resist. gatatu The third chapter, icyo Imana yatangiye what God started, yagombaga kugisohoza. had to finish it. Imana yagombaga God kukirangiza. had to finish what he started. Bwira umuntu kwegere ngo urambonera muri chapter Tell ya your mbere. neighbor, you might be seeing in my first chapter, Mubwire ngo hari indi ya but kabiri. there is a second chapter. Ndimo ndabona ukuboko kwandika. I see the Urimo handwriting, kurandika iya kabiri. writing another Abantu chapter. bagusomeraga mu ya mbere. People were interpreting Ntabwo barabona you from iyawe the ya first kabiri. chapter, but they haven't Iya seen the kabiri second. bizaza bitandukanye n'ibya The second mbere. chapter will be different Iya from the kabiri first. iya kabiri bizaza The second bitandukanye chapter will be different n'ibya mbere. from the first. Kubera ko iya mbere Why? The first chapter, abantu barakurebera mu ya mbere. people see you in the first chapter, Ibyagerageje byaranze. where everything you tried Urushako failed. rwaranze. The marriage failed. Abana baranze. The children failed. Akazi karanze. The job, you failed that Ubuzima job. bwaranze. Life failed. Amahoro yaranze. You didn't have peace. Umugisha waranze. There's no manifestation of Ukuri the blessing. tumubonye And when we see you, yaratsinzwe it rwose. looks like you're a failure. Byaranze rwose. It looks like Urebe nothing works. igisozi The mountain, ukuntu kingana. look at the mountain Imbere ye before you. ntabwo You yakizamuka. cannot climb it. Ntabwo yagitambika ngo You cannot akirangize. move around it. Ntabwo yarenga hwa. cannot go Bwira past umuntu the ukwegereye mountain. ngo Tell your neighbor, iyo ni chapter ya that mbere. is the first Mubwire chapter. ngo harimo harandikwa iya There is a kabiri. second one in Mu ijuru writing. harimo harandikwa iya kabiri. God is writing the second chapter. Handikwaga iya kabiri mu God ijuru. was writing the Iya second chapter. kabiri yandikwaga. The second chapter in Yaje writing ivuga ngo was saying, wa musozi we you mountain, byarangiye ibyawe you will be wahindutse finished. You will ikibaya. become a Mu plain. yandi magambo In other words, abari baragutsinze God that overcame you, byahindutse things have wowe changed. You wabatsinze. are going to overcome instead. Wowe You are wabatsinze. going to overcome. Vugana n'ibyari biguhagaze imbere. Speak to the mountain before Uvuge you. ngo mugaragaye igihe. Say that you've been there for a Mubonetse time. igihe. You've been there for a Ariko igihe time. gikurikiyeho But in the next ni njyewe season, ugiye kugaragara. it's going to be Ni njyewe visible. ugiye kuboneka. It's going to be visible now. Haleluya. Hallelujah. Bavuga ngo wa musozi we He said, you mountain. w'igiti cy'imbere ya Who are Zerubabeli. you? Iyo yari chapter ya kabiri. That was the second chapter. Yari seri ya kabiri. It was the second Bwira umuntu episode. ukwegere ngo hari seri ya Tell kabiri. your neighbor it was like a second Ubwire ngo hari episode. seri ya kabiri But igiye there is a gukorwa third y'ubuzima bwawe. episode of your life. Hari seri ya There is kabiri. a third Abantu episode. bakureberaga mu ya mbere. Maybe people saw you in the first Ubwire ngo episode. komeza urebe. Keep on Komeza observing. urebe. Keep on observing. Komeza uvuga amakuru Keep on ya spreading seri ya the mbere. news of the first Ubwire ngo ariko episode. tegereza ni iya That's kabiri. where the second one Igiye guhinguka. that is going to come. Tegereza ni iya kabiri igiye Wait for the kuza. second episode. Iya kabiri The second one iraza says, iramubwira ngo it says, aba banzi the enemies, ntuzongera kubabona you uko. will see them no more. Aho bari bahagaze Where they were hagiye standing, kuzamuka igitangaza cyawe. your Bishatse miracle is kuvuga going to ngo come, which means ikibazo cyawe your problem, kigiye kuvukamo igitangaza cyawe. your miracle is Kuko going to Imana come from your yaramubwiye problem. ngo- Why? Pastor Imana aramubwiye ngo God told him, aho umusozi wari uhagaze in the same place the niwo hagiye mountain was, kuzamuka ibuye. a capstone is going to rise up. Rizazamuka A capstone will rise rizamuke Rise. rizamuke Rise. rizamuke Rise. risumba ayandi and mabuye. become greater than other rocks. Bishatse kuvuga ngo Meaning, noneho now, ntawe ukibasha no one is no longer able guhagarika to resist uwo mugambi w'Imana. that purpose of Kuko God. n'ibuye Because the rizamutse stone has come up risumba. and has become greater. Mu yandi In magambo other words, ibuye the stone risobanura represented imbaraga zidahagarikwa. the power of God that cannot be Noneho muri wa resisted. musozi In the same place niho of the hagiye mountain, kuzamuka a ibuye. stone is going to come up. Oreke hasata. Bivuga ngo Meaning, hari ibintu there are things byari bitwicariye that were oppressing us, tugiye kubihagurukana. but we're going to rise. Tubihagurukane. Rise. Bitsikamire binanirwe. They tried to Byongere push, but bitsikamire they will no binanirwe. longer push. Byongere bitsikamire They will binanirwe. push, but they will no longer. Tuzamuke. We rise. Tuzamuke. We rise. Tuzamuke. We rise. Kugezaho umugambi w'Imana. Until the purpose of God. Iri jambo iribuye This stone risobanuye represents umugambi w'Imana udahagarikwa. the purpose of God that will never be stopped. Utarwanywa. That the enemy cannot Bivuga overcome. ngo Meaning, intambara the battles, kuri rwa rusengero rwagombaga the kubakwa battles that were resisting the construction of the temple zirahagaze burundu. had now stopped completely. Urahari?
Are you there? urahari? Are you there? Mbwira umuntu ukwegereye Tell somebody ngo next to intambara you. zishobora guhagarikwa burundu ku buzima bwawe. There's battles can be stopped over your Intambara life. zishobora guhagarara ku cyo giye Those gutangira. battles can be stopped against Intambara what you're zishobora standing. guhagarikwa burundu. Those battles can So be stopped. Zerubbabel, So Zerubbabel, iyi shuro this time ntabwo now, abanzi bazongera guhaguruka. the enemy will not have the upper Ugiye hand kubarusha amaboko, because you're going to be ugiye greater. kubarusha You're going to imbaraga. be stronger. Niryo ryabuye That was the stone ryazamukiye hagati mu that was musozi, rising from the same place of the mountain. ryarazamutse The stone rose up umusozi urariduka. and the mountain was no longer there. Ndimo ndabona I see umusozi the mountain wari uhagaze imbere that yawe was before uyu you munsi today urimo kuriduka. getting removed. Ntabwo uranyumva You neza. didn't get me. Ndavuze ngo I say, ndimo ndabona I see umusozi the mountain wari uguhagaze that imbere was before you urimo urariduka. getting Urimo removed. kumva ibyo ndimo mvuga? Can you get me? Ndavuga ngo ndimo ndabona I see umusozi the mountain urimo urariduka that is getting kuko aho wari because where uhagaze the mountain harimo was, hazamukamo a ibuye. stone is coming. Noneho Now, niba harimo hazamukamo If a ibuye stone is coming, ntabwo uzagenda hatambitse gusa, you will not only walk ahubwo in the icyo Imana plane. yatangiranye What nawe, God started in you, icyo Imana yatangiranye what God nawe, started in you, mvuga ngo icyo Imana yatangiranye what nawe, God started with you, yeganyeza umuntu ukwegereye touch your umubwire neighbor. ngo icyo Imana Tell them yatangiranye nawe what God started with you, izagisohoza. He will finish it. Imana God izakirangiza, will finish it. Imana God will izakirangiza, finish it. Imana izagisohoza. God will finish it. icyo Imana yatangiranye What God nawe started with you, kizasohora. He will finish it. ntawe uzagihagarika, No one will be ntawe able to resist it. uzakitandika. No one will be ndimo able to ndabona resist it. bigenda, I see it ndimo ndabona progressing. I see bisubukurwa, it progressing. ndimo ndabona ibyo utangiye I see what you urimo started. kubisoza. Resuming and finishing it. Haleluya. Hallelujah. Barize umuntu kwegereye ngo urumurozi, Turn to your neighbor, are you a witch? mubwire ngo mbwira ko icyo Imana itangiye mu buzima bwanjye Tell me kizasoza. that what God started in me, He icyo will Imana finish. itangiye mu buzima bwanjye kizasoza. Tell me that what Icyo God Imana started itangiye in mu me, buzima bwanjye He will kizarangira. finish it. Nubwo umwanzi yari amaze imyaka myinshi Though the enemy had resisted it yarananije for ubukwe bwawe, years, resisting your nubwo marriage, umwanzi amaze igihe kinini Though the enemy spent yarananije time bizinesi yawe, resisting your nubwo business, umwanzi amaze igihe Though kinini the enemy for a yarananije abana time bawe, resisted your nubwo umwanzi children, amaze igihe Though the kinini enemy for a yarananije time akazi kawe, resisted your nubwo job, umwanzi amaze Though igihe the enemy kinini for a time yarakubujije kwishima, resisted nubwo your umwanzi amaze joy, igihe kinini Though the enemy for a akuvuga time hejuru, resisted ahari hahagaze uwo musozi where that mountain hagiye was, kuzamukamo ibuye, another stone is coming. hagiye kuzamukamo Another ibuye. stone is coming. Umugambi w'Imana The purpose of ugiye God gukomeza ku buzima will bwawe. go forward in your Icyo life. Imana yatangije What God started, He izagisohoza. will finish. Haleluya. Amen. Bwira umuntu ukwegereye Tell somebody next to you. kuri seri ya kabiri harimo harasohoka iya gatatu, You are on the second episode, there is a third one. harimo harasohoka iya There is a gatatu. third one. Umugabo umwe w'intwari One man of valor yageze igihe reached a point abanzi bahagurukira baramuhagurukira, and the enemies rose against bamaze him. kumuhagurukira When the enemies rose uyu against mugabo him, ndamukunda bamwita Eliya, I love this man, it's called abanzi Elijah. The baramuhagurukira, enemies rose against him. yahagurukiwe n'umugore bita He Ezebeli, was attacked by yari umugore a woman w'umwami called bitaga Ahabu, Jezebel. Went to Ahab. aramuhagurukira, Jezebel rose against ararahira, him. And Jezebel said, ahagarara kuri televiziyo and y'igihugu, he announced to their TV by day. aramamaza, Jezebel aravuga ngo announced, bimenyekane mu I said, gihugu, let it be uyu known munsi today, ubuzima bwa Eliya the life of Elijah, ndabuhwanya I will nubwo destroy abahanuzi ba it. Bayali Like the life of n'abahanuzi the ba prophets of Shera Baal yishe, and Asherah uyu that he munsi ubuzima killed. bwe ndaburangiza. Today I will kill Elijah. Eliya yibona nk'uwarangiye, Elijah thought his life is finished, arirukanka, and he ran. aravuga ati Mana, He said, God, uyu mugore w'umupagani this pagan woman, nanyica aranyica nabi. if she killed me, she will kill me badly. Umusozi wazamutse, The mountain had risen against Ezebeli Elijah. ahinduka umusozi imbere ya Jezebel Eliya, became a mountain umusozi to atabasha Elijah. kuzamuka. A mountain he could Abwira not Imana go ati, past. Mana, And Elijah said, God, nyica ntaragwirwa n'uyu musozi. kill me instead of being killed by Jezebel. Ajya mu buvumo And arisha, he went to hide aravuga himself. ati nyica He said, God, kill me ntaragwirwa n'uyu musozi, before this woman kills ntabwo me. nkibasha gukomeza, I can't go forward, ubuzima God. bwanjye ni hano My life is kuko finished. nambona aranyica. Because if Jezebel Rero sees mbere me, y'uko anyica, so before she kills me, wowe nyica God, kill me. ngo ahangaha Let me die yo from here. kuzabona n'umurambo So that wawe. she might never even Imana see my dead iramubwira body. ngo God told ubuzima Elijah, bwawe ni amaseri, your life is in iyo ni series. seri, That was the first hari series. indi irimo There is isohoka, another series I'm hari doing. indi chapter irimo There's yandikwa, another chapter I'm indi writing. chapter irimo yandikwa, Another chapter I'm writing. aramubwira ngo God told him, sohoka mu buvumo get out from that ku place. manywa Go
Go. abantu bose bakureba, Everyone seeing ugenda you. unyimikire Yehu, Go and ugenda anoint unyimikire Jehu. Yezebeli, Go and anoint ugenda Jezebel. unyimikire Go Elisa, and anoint ugenda Elisha. unyimikire abami Go and anoint n'abahanuzi. kings and prophets. Ntabwo ubuzima bwawe Your life burangiye uyu munsi, is not finished ahubwo today. ubuzima bwawe Your buratangiye. life has started. Ubuzima bwawe buratangiye. Your life is starting Bwira another umuntu series. mwicaranye Tell your ngo neighbor, ntabwo ndi mu iherezo, you are not in the ndi mu end. buvumo ariko sindi mu You are iherezo. not in the end. Imana yankura mu buvumo. God can take me from the iramubwira ngo grave. ntabwo ari igihe cyawe, God told him ntabwo ari igihe it's not cyawe your cyo time to gupfa, die, Elijah. ntabwo ari igihe cyawe cyo It's not your kunanirwa, time to ntabwo fail. ari igihe cyawe cyo gukorwa It's not n'isoni, your time to be ntabwo ari igihe ashamed. cyawe cyo It's kumwara, not your time to be ntabwo ari ashamed. igihe, It's not your ni time. agahe gato It's only a small kabayeho ku season buzima bwawe, upon your life. ariko But hari indi seri. there is another series. Bwira umuntu kwegere ngo hari indi seri, Tell your neighbor there is another series. mubwire ngo ntabwo ari aha, You don't end hari indi there. seri igiye There is gusohoka, another series coming. hari indi chapter irimo There's another yandikwa. chapter coming. Masele hasakata. My God, bwira umuntu kwegere ngo irimo irandikwa. Tell your neighbor God is writing. Bakubwiye ko kanseri imeze nabi, They told you that the cancer is hari reached another indi seri stage. igiye gusohoka. There is another series. Bakubwiye ko diyabete byanze, They told you hari indi diabetes is seri igiye at the gusohoka. maximum. There is another series. Bakubwiye ko utazatera imbere, They told you will hari never indi prosper. seri igiye gusohoka. There is another series Bakubwiye ko ibyawe byanze, They told you hari your indi life seri has igiye failed. gusohoka. There is another Bwira series. abantu batatu Tell three ngo people. hari indi seri Tell them there is another igiye series gusohoka. that is coming out. Vuga ngo ye, Say yes. haleluya. Hallelujah. Imana aramubwira ngo ye, God told Elijah, yeah. iyo ni seri yari yasohotse. That was just another Hari series. indi igiye I have gusohoka, another series hari coming indi igiye out. gusohoka. Another series coming Ugiye out. kwimika You abantu, are going to anoint ugiye kings. kwimika You are going abahanuzi. to anoint prophets. Ntabwo ari igihe cyawe cyo gupfa, It's not your time to die. ahubwo nibwo utangiye, But you started. ugiye gukora You are going to do ibirenze ku cyo what you've wakoze. done more than what you've done. Niki cyabaye? What happened? Ubuzima bw'uyu mugabo The life of yaramaze Elijah. kwica He abahanuzi had killed 400 Baal prophets of Baal n'abasheri, and Asherah. amaze kubica After killing them, umugore bita Yezebeli Jezebel aza guhagarika umugambi came w'Imana. to resist God's Aravuga ngo ibyo plan. akoze He said, birahagije, what Elijah has done is nahagararira enough. Now I'm hageze, going to stop Elijah. nahagararira I'm hageze. going to stop Umwanzi Elijah. arazamuka The enemy became great. amera She nk'umusozi. became like a Imana mountain. irahaguruka But God said, iravuga ngo wa musozi we, He said, you mountain, wiyita iki who are you? imbere ya Eliya? Before Elijah, Ndashaka kuvuga ngo I want to say, imbere ya Eliya get akomeza before, umurimo, let Elijah go forward. imbere ya Eliya akomeza umurimo. Leave and let Elijah Nanjye go forward. mpagaze nka marayika I w'Imana, stand like God angel. ndavugana n'ubuzima I'm bwawe. speaking to your life. Umwanzi wari uguhagaze The imbere, enemy that was ati standing imbere before yawe, you, let him umugambi move. w'Imana ukomeze, So that the purpose ati of imbere God will yawe, be fulfilled. icyo Imana Let the yatangije enemy move igisohoze. so that finish Imana what iramubwira he ngo started in you. sohoka. God told him, Imana avuga ngo get out sohoka, Elijah. sohoka mu buvumo. rise up Aho wari Elijah. wacikiye intege, Rise up aho Elijah. wari uzi ko byarangiye, Where you have stopped. aho wari uzi ko Where you bitagikunda, thought you were have, finished. have. Leave that place. Have. Leave. Have. Leave Hari ibyo Elijah. ugishobora gukora, I have ibintu something to do with byahinduka, you. ibintu byahinduka, Things can change. amateka Your yahinduka, story can change. amateka yahinduka. The story can change. Niko Imana irimo ivugana God nawe, is speaking with you. ubuzima bwawe Your bwahinduka, life can change. amateka yawe Your yahinduka, story can change. ejo hawe Your tomorrow hashobora gutandukana n'uyu can be munsi wawe. different from your today. Ejo hawe Your tomorrow. muzi ikintu cyabayeho, Do you know what happened? byarangiye Things ended ibyo Yezebeli when Jezebel, yavugaga atari ukuri. when what Jezebel said did not come to pass. Harunyumva kebuka umuntu kwegera umubwire ngo Tell your neighbor. bizarangira ibyo bakuvugaho atari Things will ukuri. end when what your enemy says will not be true. Oh my God. Kebuka umuntu kwegera ngo bizarangira ibyo bavuga atari ukuri. Tell your neighbor, it will end when what your enemy Byarangiye says Jezebeli will not be true. It ended when Jezebel abesha igihugu cyose. had lied the whole nation. Nyuma y'amakuru yatambukije After what Jezebel announced, hatambutse andi makuru more news came avuga ngo saying Eliya Elijah yimitse umwami uzasimbura ubwami bwawe. has anointed a man to replace your husband. Ntabwo uranyumva? You didn't get me. Yimitse umwami, Elijah has anointed, yimitse has ubwami anointed uzasenya a ubwawe. man to destroy your kingdom. Elijah yimitse has umuhanuzi anointed a prophet who uzamusimbura. will replace him. Ntabwo abahanuzi b'ukuri You, not all prophets, barangiriye kuri Eliya. not all true prophets Nyuma ya end with Eliya Elijah.
uzakomeza After Elijah, there is yimitse more prophet. umwami Elijah has anointed uzakomeza a king who will go forward. kubaho, yimitse He has umuhanuzi anointed the prophet uzakomeza who kubaho, will continue to na live nyuma yo guhanura even kwe after Elijah. abahanuzi bazakomeza The kubaho. prophets will still Ntabwo go on. wahagarika, You cannot stop. ntabwo You wahagarika, 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 cannot stop. ntabwo You wacecekesha cannot stop. icyo Imana yavuzeho, What God ntabwo said. wagihagarika, You cannot ntabwo stop it. uzagihagarika, You cannot stop ntabwo it. uzakica. No one will kill what God said. Mama, nyuma ya Eliya After Elijah, hari abandi there are bahanuzi, more prophets. nyuma y'ubwami bwawe After hari abandi bami after bagiye your kingdom, guhaguruka. there are other kings. Kebuka umuntu ukwegereye, Come to somebody next to you. ndava mu buvumo, You're leaving that cave. uyu mwaka ndava mu You're buvumo, leaving that cave. uyu mwaka ndasohoka You mu are buvumo, leaving that place. ndajya kurangiza You will go to finish mishoni y'Imana, the mission of God. ndajya kurangiza You will go to finish icyo Imana yatangiye mu what buzima God bwanjye, started in your life. ndasoza I will kandi finish. na nyuma yanjye And after Imana me, izakomeza gukora, God will keep on na working. nyuma yanjye Even after me, ibitangaza bizakomeza God will keep gukoreka. on working. Ntabwo ndangizanye nawe, I'm not finishing here. amakuru arahinduka. News Ngira mugeze ngo changed. amakuru arahinduka, News changed. uko niko nayawe agiye That's how guhinduka, God is going to change uko your niko news. nayawe agiye That's how guhinduka, God is going to change your uko news. niko nayawe agiye That's how guhinduka, God is going to change your uko news. niko nayanjye agiye That's how guhinduka. God is going to change it. Amakuru ajya ahinduka, God changes news. ayaya, amakuru ajya ahinduka fifi, God changes news. amakuru ajya ahinduka, God changes news. amakuru ajya ahinduka, God changes news. amakuru arahinduka. Itangazo ryatambutse Then they started announcing. uyu munsi, Today she said ndica she's going to kill Eliya, Elijah. ejo And tomorrow, amakuru ya Eliya then if news changed, azaba yarangiye, she said tomorrow Elijah will be azaba normal. atagihari, Elijah will be normal. ibintu bizaba byahindutse. I'm going to finish him. Kumbe abo barimo bayarangiriza, And what she was thinking of finishing, Imana iragenda ibwira Eliya, God went to tell Elijah, Eliya, Elijah, ibyo bavuga ntabwo ari ukuri, what they said is not ngiye true. kuzana ukundi I'm kuri. going to bring another Bwira umuntu truth. ukwegereye ngo ugiye kumva ukundi Tell your kuri, neighbor you're going to listen ugiye kumenya another ukundi truth. kuri. You're going to listen another Hari truth. igihe wicara Sometimes you sit, satani akaza the akakubwira, devil comes to ariko you, ntubizi ko iwanyu start mudashaka, whispering to you. You know you don't have ntubizi ko iwanyu you never mutabyara, marry in your family. ntubizi iwanyu ko ntawutera imbere, You don't give back to your ntubizi iwanyu ko family. You never mutarenga, prosper in your ntubizi family. ko iwanyu ntacyo In your musobanuye. family, Ayo ni you amakuru are nothing in ufite, your family. That's the information you have. kandi And warayiyumviye you neza, heard and believed this. ni amakuru ufite. You have this Bwira umuntu news. ukwegereye ngo But tell your hari neighbor, ukundi kuri kugiye there is kuza, another truth God hari is ukundi bringing. kuri ugiye kumva, There is another truth God is gusimbura kwa bringing kundi wari to uzi. replace what you heard. Imana iramubwira ngo God told him, yego nibyo yes, ibyo Jezebel said Yezebeli so. yavuze, What Jezebel ariko said, ndashaka kukubwira but I ngo want to tell you, ntabwo ibyo Yezebeli yavuze what Jezebel said bijya bikuraho ibyo is navuze, not going to replace what I say. ntabwo bikuraho ibyo navuze. What Jezebel said Njyewe never icyo replace what I mvuze, say. What I say as ntabwo God ari umunsi wawe wo gupfa, is not your day to die. ahubwo noneho But niwe akazi you gatangiriye, are going to start another work. niwe akazi Now gatangiriye. you're going to start another Sohoka mu work. buvumo, So leave that cave, ugende ku manywa, go by day. ntugende wihishe, Don't go hiding. ntugende nijoro, Don't go by night. ugende ku manywa. Go by day. Urajya kwimika You are yeho, going to urimika anoint Yezeyeli, Jehu, uraza Ezehel, kwimika na and you're Elisa, going to anoint n'abandi Elisha. bazasimburana. You're going to replace Urimika kings. You're n'umuhanuzi, going to replace ntabwo prophets. umugambi w'Imana The work of God, wigeze uhagarara, the purpose of ahubwo God did not umugambi w'Imana stop. But uracyakomeje. instead it went Bwira abantu forward. batatu Tell three people uti icyo Imana igambiriye ku buzima what bwanjye God is purposing in your life kiracyakomeje, is still going forward. kiracyakomeje, It's still going forward. kiracyakomeje, It's still going ntabwo forward. kizahagarara. What God started will Erega not be ibyo stopped. nibwira I know my thoughts nzabagirira towards ni you. byiza, Good si thoughts, bibi, not bad, kugira ngo mbaremo umutima to give n'ibyo you muzabona an hanyuma. expected end. Esaya 4:3 Isaiah haravuga 43 ngo says, ngiye gukora ikintu I'm gishya. going to do a new thing. Iyo Bibiliya ivuze ngo ngiye gukora When the ikintu Bible says gishya, I'm going to do a new thing, ntabwo kirasohoka, it means it's not yet kuko out. irimo ivuga ngo ngiye gukora. The Bible says I'm going to do. Kabiri,
Second, ikintu gishya a new thing. ntikirasohoka, It's not yet ariko out. mbahaye But isezerano, I'm promising ngiye you, gukora ikintu I'm gishya going to do a new thing. kigiye kwaduka, It's going to come. kizabatungura. It will surprise you. uzi ukuntu Do kimeze? you know what it means? Kimeze nko gushyira inzira mu It's butayu, like making a way in the wilderness. kimeze nko gutembesha amazi mu That thing can be kidaturwa. compared to bringing water Mu in a yandi dry area. magambo, It means mu butayu in the desert, hagiye gutobokamo amasoko water is going to y'amazi. come from the desert. My God, ni ukuvuga ngo ibintu In bidashoboka other words, noneho impossible bigiye things gushoboka. are going to be possible. Fata mu mutwe uvuga ngo ibintu bidashoboka bigiye gushoboka. Test yourself. The Ibintu impossible are going to bidashoboka, be possible. ibintu bidashoboka What was impossible bijya bishoboka, sometimes do become possible. ibintu byanze bijya What bikunda. looks like the Aravuga ngo failed, ubu noneho Now. ubutayu the wilderness, ngiye gutoboramo I'm going amasoko, to bring water in ubutayu the bugiye desert. gutobokamo I'm going to amasoko, bring water in the kigiye desert. gukora ikintu gishya, I'm going to do something kigiye new. kwaduka, It's going to come. kigiye gutungurana. It's going to surprise everyone. Bwira umuntu ukwegereye ngo Imana igiye kugukorera ikintu Tell gishya. somebody next to you, God is going to Imana do igiye a new kugukorera thing. ikintu gishya. God is going to do a Imana new igiye thing. kugukorera ikintu God is gishya. going to do a new thing Imana to igiye you. gukora ikintu God is gishya. going to do a new Imana thing. igiye gukora ikintu God is gishya. going to do a new Imana igiye thing. gukora ikintu gishya. God is going to do a Imana new igiye thing. gukora ikintu gishya. God is going to do a Imana new igiye thing. gukora ikintu God is gishya. going to do a new Imana thing. igiye gukora ikintu God is gishya. going to do a new thing. Aya. God is going to do a new Imana iraza thing. gukora ikintu gishya. God is going to do a Ikintu new gishya thing. kigiye kwaduka. It's going to be Ikintu known. gishya kigiye gutungurana. Something new is going to come. Hey. Hey, Hallelujah. hallelujah. Imana God igiye is gukora going ikintu to do gishya. a new thing. Hallelujah. Hallelujah. Hari amakuru There are news. Imana igiye guhindura. God is going to change. Igiye guhindura. It's going to change. Izuba riva. Daytime. Amakuru aramamara. By day, and the news was spread. Baravuga ngo umugabo They said the man, Ezebeli yashakaga kwica. Jezebel said she's going to kill. Yimutse umwami He uzasimbura has now umugabo. anointed a king to replace her husband. Aracyakomeje The man is going forward. akazi. He's still working. Aracyanyeganyeza He's igihugu. still shaking the nation. Aracyakora ibintu He's bikomeye. still doing great things. Aracyakora ibintu He's still bidasanzwe. doing marvelous things. Imana yacu iracyakora. Our God is Na still bugingo working. n'ubu iracyakora. Our God is still N'uyu working. munsi iracyakora. Even today is still N'ejo working. iracyakora. Even tomorrow he's N'ejo working. bundi iracyakora. Even tomorrow he's working. Imana yacu Our God iracyakora. is still working. Haguruka uvuge ngo haleluya. Rise and say hallelujah. Inshuro ya kabiri vuga ngo haleluya. Second time, hallelujah. Inshuro ya gatatu vuga ngo Third time, haleluya. hallelujah. Inshuro ya kane vuga ngo Fourth haleluya. time, hallelujah. Inshuro ya gatanu vuga haleluya. Fifth time, hallelujah. Inshuro ya gatandatu vuga The sixth haleluya. time, hallelujah. Inshuro ya karindwi The vuga seventh time, haleluya. hallelujah. Hey! Yay. Buri muntu wese nahagarare, buri muntu wese nahagarare. Everybody rise up on your feet. My. Oreke sayamana. Umva niba uri muzima. If you are alive, Nyeganyega umve niba uri muzima. try to shake yourself to check Rambura if you are amaguru well. umve niba uri muzima. Stretch your feet to check if you are well. Nurangiza uvugane na. After that, Bibiri iravuga ngo start. The Bible says muri Mariko in the book of Mark, igice cya 11 chapter 11, ngo mwagira kwizera if you have a kungana n'akabuto ka Sinayi faith like a mwabwira mustard seed, umusozi you can speak to the ngo mountain. shinguka imbere Say, yanjye you mountain, be ugende removed utabwe mu nyanja and be thrown in the sea. banza wumve niba uri muzima Check if you're well. giramo gutya giramo First gutya check if you're wumve well. niba uri muzima First check if you're turi well. mu isaha We're y'ubuhanuzi in the prophetic ni time. igikorwa We're going cy'ubuhanuzi to do a prophetic wumva niba uri time. muzima Check if you're well. wumva niba uri muzima Check if you're well. yihamagare mu izina ryawe Then you're going to say, uvuge ngo kareme say your name, uyu Serge. munsi Today, kuri iyi tariki today, nitangira it's the beginning. ryawe Is my beginning. ubu aka kanya Now, utangiye you're starting ikizarangira what will be finished. utangiye icyo You start uzasoza what will be ntabwo accomplished. kizahagararira It will be hagati accomplished. It will not icyo fail. utangiye What karemera you've started ntabwo will kizahagarara not fail ntabwo halfway. kizahagarara It will not ntabwo fail. It kizahagarara will not fail. ntabwo ndimo mbumva I didn't hear you. ntabwo ndimo mbumva I didn't hear you. kandi ndimo ndahanura
You are going to prophesy. icyo urimo wihanuriraho You are going to prophesy to yourself. kirakubaho, It's going to happen. kiragukura mu buvumo. You are going to get out of the vuga mouth. ngo kareme, You are saying your name. uyu munsi Today, today, urava munsi y'umusozi, and you leave that mountain. urava munsi y'umusozi, You are living below that umusozi wari mountain. uguhagaze imbere, Whatever mountain that was before you urahinduka ikibaya, will become a plain. urahinduka Will ikibaya, become a plain. umusozi wari uguhagaze The imbere mountain before you, harazamukamo ibuye, a stone is coming, bivuga ngo murimo which means the work utangiye uyu that munsi. is starting today. Oh yes, haleluya. Hallelujah. Hari abantu There are people uyu munsi today. ndimo ndabumva, I feel them in the ndimo spirit. ndabumva, I feel them. ndimo ndabumva, I feel some people. ndimo ndabumva, I feel some people. ndumva abantu, I feel people. ndimo ndabona I see imisozi mountains irimo ibava imbere, getting ndimo removed ndabona before imisozi them. ibava imbere, I see mountain getting ndabona removed. imisozi ibava imbere, I see mountain ndimo getting ndabona removed. ibuye I see a stone ririmo rirazamuka is coming out aho umusozi where the mountain wari uhagaze. was standing. Hagiye kubaho ubuhamya, There's going to be a testimony. ndimo ndavuga ku bantu bankurikiranye I see people, I'm telling Hano people miteraniro. who are following me here online, and people who are ndimo online. ndavugana nawe. I speak to you. Ese murimo muranyumva? Do you hear me? Ndimo ndavugana nawe. I'm speaking Hari with abantu you. bagiye gutanga ubuhamya, There are people who are going to give a testimony. ntabwo mvuga ubuhamya buri aho. I'm not saying Hari ordinary abantu bagiye gutanga testimonies. ubuhamya, There are some people who are going to give abazumva testimonies. ubuhamya bwawe Those who will hear your testimony, bazabumbura ibitabo, they will open their books bandike and they will write. ubuhamya bwawe. They will write your testimony. Ubuhamya bwawe They will write your testimony. buzahindura isi. Your testimony will change the world. Ntabwo murimo munyumva. You didn't hear me. Banza wumve niba uri muzima. Check if you're well. Niba uri muzima If you're well ukaba utapfuye, and you're not dead, ibyo mvuga what I'm saying bishobora kuba ari wowe bigiye kubaho. might be Niba belonging uri to you. muzima, If you're well, banza wiyumve, check yourself. wumve niba uri muzima, Check yourself. wumva niba uri muzima, Check yourself. wumva niba uri muzima, Check yourself. niba uri muzima. If you're alive, Ibi ndimo mvuga what I'm saying bishobora kuba ari wowe bigiye kugwira, might be belonging to you. bishobora kuba ari wowe bigiye kubaho. Might be your message. Eliya Elijah yari mu buvumo was in the cave, ariko yari akiri muzima, but he was still alive. yari akiri muzima, He was still alive. yisabiraga gupfa He was begging to die, kubera ko yari akiri muzima. but he was because he was still Imana alive. iraza iramubwira ngo God told him, va mu bwoba, leave that fear. va mu bwoba. Leave that fear. Imana irimo irabwira Serge God is speaking to Bishop ngo va Karemera. mu bwoba, Leave that irimo fear. irabwira Dina He's talking ngo to va mu bwoba, Shima Christian. Leave that fear. irimo irabwira Natasha ngo va mu He's bwoba, talking to Mama Favor. Leave irimo that fear. irabwira He's speaking. Serge, Madamu Serge ngo va mu bwoba, He's leaving. He's talking to Hope. Leave irimo that fear. irabwira Chantal He ngo va mu is bwoba, talking to Mugisha. Leave that irabwira fear. Mugisha va mu bwoba, He's talking to my list. Leave that va mu fear. bwoba. Leave that fear. Ntago wananiwe, You will never fail. ntago watsinzwe, You are not a failure. ndacyari kumwe nawe, I'm still with you. ntabwo nagusize, I never left ndacyari you. Imana I'm yawe, still your God. nzabana nawe, I will be with you. nzakurinda. I will protect Imana you. irimo irabwira wowe God is talking to you. wicaye imbere yanjye, You standing before me. irabwira wowe uhagaze imbere God yanjye, is talking to you iri standing ni before me. itangiriro This is your beginning. rinini cyane, A great beginning. rigari cyane, Great beginning. uzisanga You will find yourself aharenze aho wigeze urota, far beyond where you uzisanga are. You will find aharenze yourself aho wigeze far utekereza. beyond you ever Aha thought. hantu Eliya yisanze Where Elijah ntabwo was, he yahatekerezaga, never thought he would be in the cave. yasanze He found igihe yari himself. azi ko He apfuye, thought when he was dying, Imana yari yamuteguriye ibirori. God had already started a new chapter for him. Ndabona abantu bateguriwe I ibirori, see people preparing feasts. ndabona abantu bateguriwe I see ibirori, people preparing feasts. ndimo ndabona tapi. I see carpets My God, hallelujah, iteguwe imbere yawe. prepared Ndabona abantu before you. bateguriwe ibirori, I see people ndimo preparing ndavugana feasts. n'abantu banini. I'm speaking with great people. Munsi y'aya mavuta Under this Imana anointing, igiye guhagurutsa abantu banini, God is going to raise great people. igiye guhagurutsa abantu banini. God is going to raise great Imana people. iramubwira ngo ntago wapfa, God told Elijah, you're not dying. amavuta kuriho The anointing on ugomba you, kuzayasuka ku you mwami, should power it on kings. uzayasuka ku bana. You will prepare it on Ni kings. amavuta yo kwimika You are abantu, going to anoint kings. ni amavuta yo kwimika You're abahanuzi, going to anoint prophets. ntabwo ari amavuta yo It's gupfa. not the anointing to Buri muntu die. wese uri imbere yanjye Everybody before me, ahawe amavuta atari ayo you gupfa, have received the anointing not to die. amavuta y'ubutware, The anointing of afite ibyo authority agiye gutwara, to do things, afite ibyo agiye kuyobora. to take over things. Ese waba uhagararanye nanjye mu kwizera? Are you standing with me by Vuga ngo faith? haleluya, wakire. Hallelujah and receive. Inshuro ya kabiri vuga haleluya, Say wakire. hallelujah and receive. Hallelujah. Inshuro ya gatatu vuga haleluya, wakire. Hallelujah and receive. Inshuro ya kane vuga haleluya, Say wakire. hallelujah and receive. Inshuro ya gatanu vuga haleluya, wakire.
my. Uri mwiza Yesu. Jesus, you're good. Imana ibaha umugisha. God bless you. Imana ibagure. May God increase you. Musuhuzanye. Greet each other. Amahoro y'Imana. May the peace of the Lord abane nawe. be with you. Uri abantu b'umumaro. You are great people. Uri abantu badasanzwe. You are a blessing. Imana ibaha umugisha. God bless you and have a Amen. beautiful weekend. Bye bye.